دیمن جبر شهرداری سرته ج پروتستو کرنا دانینا قیوم یا سر و شهرداریه پنجمین دادگاه cezayı گرانی آمده ده دوزا کو دهات درزاندن bence ta endametiya PKK 6 salu 3 meh ceza li hevşaredara Sêrtê Sofya Lagaş birî Wezareta Navxwecî demil dest qeyûm danîn ser şaredariya Dem Partiyê ya wî bajarî. Qeyûm yani agahiya wê dan me tebliğ me kirin ama me imza nekir ji ber ku em vê biryarê nas nakin ev ne biryarekî huquqiye biryarekî siyasî ye heger ez suçdar bim dema wê rojê mehkemê biryara xwe teqez da wê çexê tu dikarî ji görevê hildî yani ji peywirê hildî lêberê hêj tiştekî wisa tu ne yani heyîna me li ber çavê wan sûc e çi bêjim yani em dibin hevşaredar doz ve dibin tên girtin dibin wekîl tên girtin çi peywir li vê welatî da bigirin wek yani dibe hûn xwe nas nekin mafê xwe nas nekin heyîna xwe nas nekin tu nebihesibînin em ê we bibînin ve naz bikin ew jî welahi dijî ehlaqî jiyanê ye. Piştî danîna qeyûm hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan li gel hevserokê DBP û parlamenterên ji her du partiyan hatin ber şaredariyê û bertekên tund nîşanî biryara qeyûm da. Evet yine bir siyasi darbe kayyum. بله ام جارك ادن جبو ضربه سیاسی و جبو غصب قیوم لسرتینه اف شراداریا هندبینن گل سرته سه جاران قزنج کریه لی قیوم تاویوه هاتا داین وان لهمبر که قزنج کرن لهمبر ینکو گندالی دکن لهمبر ینکو دزیه دکن قزنج کرن لهمبر ینکو زمان و چاندا کردان رد دکن قزنج کرن لهمبر ینکو قنجین وی باجاری دزن قزنج کرن لی دز بتو آوایی نوستیان او نزانن بوستن او هر جار به هنجتن ویکو والا وینا ویگلی غصب دکن. Welatiyên ku tilbijartinên Swiyekî Adarê da bi rêjeya ji sedî çil û neh point heftê û çar bi dayîna dengan. Sofya Lagaşê weke şaredara Sêrtê bijartibûn jî bi biryara danîna qeyûm nerazîbûnên xwe anîn ziman. Bodankî îrodoma qawz dike, îrodoma qebûl nake بلو کردستان ده بلو ته ایرادا گل نخواهد قصد ندینه بلو صندوق ندینش مره هم دتینی او قبول نگی حقیقی های یعنی حقوق انسان و سچیمه دکن قازان دکی تی قیمت و وسا مادام که قیمت و بره یکیش برد یه بوی نظر ما هر اولی که قیم خام کی میره بوسا ابزر ما یعنی دیکتاتور نه تجنه یعنی نب رایا نب یا نب تشتکی نکارنم اب خوده ما اول قایم دابشن زور دستیه بکن سون رویشی وره سون رویشی وره رب عالم قبول نک ام چه بیجن اول اون بینه قایم آوید سر و دستی من در خستو امی چه بیجن خودی تعالی مازن جیر قبول نک و قدیم نک و خودی ندومی دوام آیت نبه شارداریya Sêrtê heştemîn şaredariye ku bi danîna qeyûm ji destê Dem Partiyê derket bi vî awayî hejmara şaredariyên di destê Dem Partiyê de ji heftê û heştan daket hefteyan. Abdulselam Akîncî Rûdaw Sêrt.